Hello everybody, amukela swinene ka nongonoko wa ntolovelo ku nga Nkanelo Wa Gingirikani. I guess most of you are wondering kahle why kuyo wi ko titimela ka titimela Jody. Mari nga ri ku le titimeleni ka Nkanelo Wa Gingirikani. The reason is simple. I think Mike and I le kule. I'm sure I'm korama mina. I'd rather korama guys. No, honestly speaking, I'm sure I'm korama, so that's one thing I really couldn't go Mike Liwa. As you can see with the title, nhloko mhaka ma yivona a ni tshembi ku swi lava ku ze hi tsakasela ngopfu. Okay, mo hi nga se hlwela hi 2019 ni ze ni nge vulavula na vanhu lava nga close ngona mina ku mhaka ku va ni ya mhaka leyi nga ka title ma yi vona ku ri swantswa ni manyana hi swa Nkanelo Wa Gingirikani because I'm benefiting nchumu lawani like I said before. And then n'wana ni byela ku no, don't quit swa Nkanelo Wa Gingirikani, we love the show, you know. Vanhu vo tala va ni byela ku no, we love the show. And then vele na ti-comment na ti vona vanhu ku na vanhu lava va rhandzaka Nkanelo Wa Gingirikani hi mbilu na moya. And then also I also see ku ri loko ni langute kahle loko ni sungula ku xavisa swikipa a ni nga xaviseli mali because vele ni luze mali yo tala ngopfu laha ku na vanhu lava nga fika va teka swikipa swa Nkanelo Wa Gingirikani va ngeza va hakela na sweswiwani van'wani va fika va hi onhela swikipa, you know. So ni luzekele hi mali yo tala ngopfu ka swilo swa Nkanelo Wa Gingirikani ka mhaka ya swikipa leswi vona ni nga zi ni xavisa na nchumu because swi vona ku hayi ta vuya ni nge swi koti leswiyani. So ni veni ni swi tshika mara ni vonile ku ri na support yikulukumba ngopfu ka vanhu vantsongo lava va rhandzaka Nkanelo Wa Gingirikani hi mbilu na moya, like va ze va xava na swikipa van'wana va lava na tikepisi na yini no swi tani ni ta swi vona. Mara ku vulavula ntiyiso a ni tshembi ni ta swi kota hi ndlela leyi swi nga xiswona right now. A ni tshembi ni nga swi endla, swi lava maybe ni nga swi endla hi tindlela tin'wana kambe Nkanelo Wa Gingirikani yi tshame na ti-award hi ze hi nga vona swi awadani a hi ri ka va ri ni khomanani music ya hi ze hi wina va ku i show leyi nga kona ka YouTube leyi nga ku tlakuseni ka ririmi ra Xitsonga hi 2019. So 2019 swilo leswi a xi fayekini no fika ni vekela blue lawani. So Nkanelo Wa Gingirikani is an award winning show, so let's put it out there. Mi nga hlamala ku hayi ni vekele Bot Mafusi lawani, try by force, you know. Ku na video yin'wana ni nga tshama ni xuta na Bot Mafusi, you know. A ni tshama ni yi vekela video leyi a ni swi tivi footage leyi kwihi hesh a ku ve nghenela swo tala ngopfu plus yi suka ka GCR nkarhi lowa a ni swi xute ya ha ri ka GCR Bot Mafusi. Mara is a footage maybe ni nga yi uploada siku rin'wana kahle. I have a lot of footage that I need to upload ka channel. Yeah, ka channel, I'll put it that way. Ni ta swi uploada ku nga ri khale mara ni twi nga ri swi necessary ku ri ni mi byela hi timhaka ta Nkanelo Wa Gingirikani. To quit or not to quit? Okay, let's put a disclaimer. Ni nge suki ka YouTube. YouTube is like Facebook. Everyone has a YouTube channel. People are just not posting videos on their YouTube channels, right? Everybody has a Facebook account and Twitter and all those things, Instagram. So mina and posting ngopfu ka ti Instagram. Masiku lama se nga ri nghene ngopfu ni nghenele moya wa ti Twitter. Nga ri na posta ka ti Twitter masiku lama mara ni enjoy ngopfu platform ya YouTube. Vele loko YouTube channel ya Nkanelo Wa Gingirikani yi sungula a ku nga ri plan ya mina, a ni tshamanga hansi even ni swi hleketa ku loko no sungula channel no a swi humelerisa swona sweswo. A ko va siku rin'wani ya mo ni mi byela ku maybe channel yi sungule njhani before ni vulavula hi Bot Mafusi. Channel yi sungurise mhaka ku va ni tshame ni tekeriwa phone a xitarateni xa le Joni la Auckland Park kun'wana kwala va Melville. Ivi ni tekeriwe phone ni teka movha ivi va vutla phone ni teka movha va tsutsuma va nghena movheni wun'wana va famba. Ku ri phone yin'wana ya it was Samsung Note 5. Yeah, it was Note 5.
yes. Then va tsutsuma na phone leya ya mina ya Note 5 a yi ni yi rhandza ngopfu phone leyi a yi teka swinepe swa kahle ngopfu na ti-video na yinini a ni hamba swi hoxa ka Instagram ya mina yin'wana ya khale leyi va nga tshama va yi heka vanhu a ya ha ri kona a ni na vo more than 3000 followers ka yona Instagram ya kona. Maybe sweswi ni nga endla ku ni ze ni nyama timbilu ni nga ha posti da so after that incident ya ku va ni vutleriwe foni va tsutsuma hi movha ni zamile ku cacanyana mara ni swi vona mara ku caca vanhu lava nga jika emovha va tsutsuma a ni swi tivi ku va ya kwini ku ya humelela ni mina ivi ni nga ha va hlongorisi ni swi tikisa sweswiya. Then ivi ni tshame 2 days ni byela ni lan'wa ni ku mina smartphone na ha xava na na mhaka na swona ni hamba ni tirhisa xipolipoli mara ni swi twisisa ku mina hi ni vanhu va social media vanhu vosi tsundzuka loko ni ri xikolweni first day kahle hi introduce ka blogging. Mara ku ri like word blogging where you type a wu tsalatsala switori leswi swi nga ku humelela sikwini swo tani just something like leswi ni swi endlaka ka Nkanelo Wa Gingirikani mara ku nga ri ti-video swona a ku ri a no vulavula ntsena. So ivi ni swi vona ku ni nge lungi ni tsutsuma ni yi landza foni loko ni kha ni lava foni laha ni nga fika ni xopa kona foni va fika munhu la nga ni xavisela foni liya yin'wana yintshwa i ni byele i navetise ngopfu ni yin'wana a ri na ku ri Huawei Mate 10 Pro a va ku i Porsche design a ku ri a limited version a ku ri yona ntsena kumbe a ku ri tintsongo leta ta ha ku huma. So a ni byela ku loko wo teka foni leyi kahle ngopfu yi teka ngopfu ti-video kahle ngopfu ku teka ti-video ni ku hina ni ku ti-picture ke a nga tikisela ngopfu laha ka ti-picture vulavula ngopfu ti-video. So ni ku okay fine ivi loko ni fika ofisini siku rin'wana ni fika ni kombela n'wana wa colleague ya mina ku a ni khomelela foni loko mo cheka ka Nkanelo Wa Gingirikani episode 1 ya a ni testa foni leya na ku yi xavaku loko ku ri hi mpela munhu leswi a nga ni byela swona hi swona a ri nga suku channel a no testa leswiya a ni testa loko ke ni foni ya tirha that thing was unscripted, was unplanned. So episode 1 ya Nkanelo Wa Gingirikani there was no script, nobody told me. Like 10 minutes before that video was shot I did not know kunya shoot a video here. That's what I'm trying to say. Anga Steve so ibe uncommon ni vulavula ni ku ni kombe ku testa phone leyiwani man very yi teka ngopfu ti video sa ku i la ku ndla yini no la ku vulavula so ibe uncommelela phone liya even ni sunga ku vulavula ni vulavula swa a na newspaper na an vekele newspaper swi decorative ai khome hi colleague ya mina la phone le a ni ringeta loko ke video le impela phone ya swi kota ku teka video ya kahle na ivi impela u cheka ni kuma yi teka ti video ta kahle phone loko ni heta ku shoota clip liya ka clip la ni vulavule swa ti hours swa ti swa ti album ya ku an vulavule mhaka ti album ta Kenny Bevula na album ya Bin Mahengani ya mu mhaka sweswo mara that's how the channel started. Loko ni swi posteni laha ni vone ku vanhu vo tala va swi languta swilo leswiwani ende ke ni ve le ku commenti swi vula ku sweswo swi lava se ni ku swi vula ku ni fane ni hamba ni vulavula swilo swa muxaka wa so swa ti-album na ti-artist se hi swona swi nga endla ku se ni sungula ku vulavula hi ti-album na ti-artist all ta Xitsonga all those things mara a ku nga ri plan ya mina ku va ni sungula ku vulavula hi ti-artist na ti-album all those things no an testa loko ri ke ni impela phone leyi ya swi kota ku teka video ya quality ni kuma ku impela ya swi kota so it was a mistake. So now 3 years later because 2018 2019 20 so 3 years 19 20 21 yes 3 years in sungula ku endla ti-video ta ka YouTube ni ve ni swona ka man I like making videos, mara maybe I'm in the wrong place because okay, mun vela like channel ya but ma force la try by force. This channel is one of the mina ku sungula channel ya but ma force mi bayar na ma 12,000 subscribers loko ni sungula mina 12 kumbe 8,000 kumbe 12,000 subscribers sunzuka loko mina ni sungula ku posta ti video loko se ni swi landzelela swa YouTube ni vona ku va mano va nga ku endleka swa mixaka wa so my first was doing that and then akuna channel ya DJ Brian I think it was it's 15,000
12, 15,000 somewhere there. Then yeah, those were the two channels that I knew. Look, shut YouTube. Look, since shut the content. Yeah, some music, song and all that. And DJ Brian na Mafos. Mara, look what channel tabona. It's channel DJ Brian probably is one of the oldest. Maybe look she's in ma 8 to 10 years career kona channel ya. Look himbi. Look na batan koreketa la hansi DJ Brian. Mara. That channel look she's in no 50,000, above 50,000 subscribers or going to 6, I'm not sure. Mariama Fosi yinabo 40,000 some subscribers ne. And the channel ta khale so look nang ta channel let tinga sungula probably during their time. They found over 200,000 subscribers, 300,000 2 million subscribers. Look now ni comparable na the channel that one thing abanga let banga sungula na to. Then naswala ku this is it's the growth in the space is too slow. Maradebi guys, it's too slow. The only channel that has grown faster, the channel ya Solmakamu. All know, I mean there are reasons why I could even make a nice video about why channel ya Solmakamu G1 yive na progress like that, you know, because I mean before yena angena ka swa YouTube vele the video ta Mafenya brothers na swa Solmakamu aswi famba vuma 500,000 views ka ti channel ta vanhu lava ava swi uploadile. So clearly there was a demand for the kind of content lena anga na yona because he does a different kind of content, right? So akurna tora ra kuva kurna that kind of thing. So it was not a surprise kuva channel G1 ifamba 30,000 so sure longa hembi hinga maybe almost a year in Louis. That is how a channel linga kusupport 20 by son in a year at least have above 30,000 subscribers. Loko si ngafike kwalana after a year tsika ila bedika fika kona la 2019 ni vele swivona ku lon comparison la me na channel ta van'wana leti ti nga sungula during the same time ni vele swivona ku vona va famba hi ku hatlisa ku tlula ya mina channel and they compare content na swivona ku mara mintra ku va musikeni the kind of content leyi ku endleni is too it's beyond, you know, maybe ya qualify na ku ba itlanga ka ano themendela vanhu ka loko mo cheka ti episode ta Nkanelo Wa Gingirikani ta khale mta swivona ku a swi qualify na ku va swi tlanga ne ka TV swi leswiya mara there's not enough people who want to watch that kind of content. Mara the people who were doing the same kind of content mara va vulavula hi ririmi rin'wana xilungu loko no endla kumbexani xizulu ntsunga channel to tala ta xizulu ti sungula during that time and that famba henhla na ta xipedi na mina ta sutu ti sungula ku vulavula hi music swi ri henhla swinene. The subscribers ta vona ti le henhla ngopfu and then swi vona ku okay mina ya mi yi slow. He's slow. I tried everything. I tried different kind of methods to keep people who are subscribed entertained and not bored. Try to bring new ways of doing things, you know. Look what episode I'm not funny. No look no interview mono. That's when I introduced the interviews and introduced one artist, you know, as a way of promoting them for free because kuba I kombisa kuwa muna kachina ka YouTube ya wena ikuba engnika audience ya wena lero it's a chargeable service kahle it's a promotion on its own. Someone will say muskeni makeriwa YouTube maybe ngasiza fika ka swat mal swat YouTube akuna mali mara ita vulavula swona kuna video yin'wana yi nga endla hi Solmakamu na yona ku vulavula yona la mara ita sungula hina ngitali ya tribal force. So tribal force ka video leyiwani u vulavula swin'wana leswi swi fambelana na leswi a ni swi hleketini hi 2019. The reason anlave ku tshika swi swa nka kahle swi ni tshikini man, let's be honest, ni tshikini Nkanelo Wa Gingirikani in 2019. That was between June and September or
May and September a ni nga ha endli ti-video ta Nkanelo Wa Gingirikani a ni endli swa ti-idols hi 2019. That's when ni nga sungula channel leyi nga vitaniwa Gingirikani Media na Nkanelo Sport. Mara Nkanelo Sport came later, mara swa Gingirikani Media swona swi famba ngopfu. So a ni endla music wa hambanahambana. Loko mo cheka ti-views ta ko ti le henhla ngopfu and ti famba fast, you know. Then kuma ku channel ya kula, loko mo cheka ti-subscribers ta vanhu va nga lava vo tala hi machangani. Because it's of the kind of content and I famba fast. Because you know you end up for like 3 to 4 months channel ya. Mara ive yi swi kota ku va yi kuma vo ma 3,000 subscribers within 4 months. So for me that was too much, you know. Mara loko ni kha ni endla yona se ni ve ni van'wana va ku vanhu ka sawa endla wa vulavula ti-album ta Xichangani, ku na album ya se nga huma ku na swi nga huma ka music wa Xitsonga wa vulavula vanhu bela ho. So I go, okay. Let me do it. Let me go back to how I started the channels and everything. Okay. So that's when I that was after September, October, somewhere October. I couldn't music again. Mara anishtikin. That was the problem. So allow so but before ka video lewa I mean mafosi uri kuna ti challenges leti va hlanganaka na tona loko va endla ti MC as an MC ka swa music wa Xitsonga va swi nga kahle ite ku va MC ka ti festival ta music wa Xitsonga swi nga ku zondzisa hi vanhu, and I agree. Maybe let me I agree, and then I'll come back with my commentary. Okay, loko mi lava ku vona video lewa hinkwayo yi helerile famba ni ka Try by Force channel. It's called channel 95. Yeah, mi ya yi vona yi helerile laha. Ni tshemba ku van'wana vo already mi yi vonile because the subscribers ta Mafosi na ti-subscribers ta Nkanelo Wa Gingirikani nga ta helana nyana. So yeah, ku nga ku hambane leta ta G1 Solbakabi nga ti hambane ngoma. Subscribers ta DJ Brian Try by Force na Nkanelo Wa Gingirikani nga ta helana nyana vanhu van'we the same thing. Mara ta G1 nga ti subscribers ta kona different. Yeah, I know that they're different. It's different people. So challenges leti va nge va hlangana tona laha lavo va ti MC na swi tiva leswi ya mina. I did stage managing ka ti event to hambanahambana. I also been an MC ka ti event ta ku hambanahambana, and I've seen, you know, the challenges that he's talking about. Indeed, there are challenges. Let me see. I'm trying to make this thing. Okay, I'll just leave it like that. There are challenges mara. Kuna ku hambana ka ku va a stage manager kumbe an MC ka swa music wa Xitsonga na ku va a YouTuber. The YouTubers to fana va hina hi vulavula ku thyaka la ka YouTube ti artist. Kuna challenges to tala ku tla letiya. La veri va zonda hi ti kuna nga swi nga ku zonda hi tinkambi ne, mara ka hina swi ku zondzisa hi tinkambi. That's number 1. Swi ku zondzisa hi valanderi va tinkambi. That's number 2. Then number 3, swi ku zondzisa na hi vanhu in general. Kuna valanderi lava va ti fans, kuna vanhu va general ne. Then so izondiwa kanharhu. Loko mo cheka ti comment leti nga kona la ka ti videos leti ti nga hinda na ta recent, kuna vanhu vo tala va rhuketelaku, you know. It was worse loko swa ha ku sungula because it was almost like new thing ka swa Vatsonga ku va ku na munhu la vulavulaka swa music wa Xitsonga hi ndlela liya. So rizondo a ri rikulu ngopfu lero loko munhu a nga tiyangi a ni vuli ku mara ntiyini, mara loko ri ka ri nga tiyangi nge ni we khale. So kuna ku zondiwa swinene ende a swi nandzihi. That was one of the reason why a ndzi byele ku na tshika hi 2019 swilo leswi swa Nkanelo Wa Gingirikani. I vanhu khongotela va Ntwanano Maraji na van'wana va nga kusuhi na mina va ku nga tshiki, you know, na sweswiwani.
as I'm speaking to you, so leswi ni swi discussini na vanhu van'wana lava va nga kusuhi ngopfu na mina va ku ni nga tshiki still. I'm doing this video ni nga kumangi mpfumelelo wa vona. They don't know I'm gonna say these things. So ti-challenges ti le henhla ngopfu hi ndlela yaleyo, you know. Then ku na mhaka leyi ya ku vanhu va ku va dyeriwa mali. I think G1 Solumakam tried to explain this issue ya mali to a certain extent ka channel ya yena. If you haven't watched the video ikona, it's called Pastor Nshavo 2. So kuna Pastor Nshavo 1. Me ani bonang Pastor Nshavo 1, kuna Pastor Nshavo 2. Mara I agree with whatever he said there. Most of the things that he said, I agree with it. Although some of the things I knew about them already before I even went and talk about them. Oh, I finally even an interview na G1 Nkanelo Wa Gingirikani. Before this video. I wanna say. Anyway, so let's see G1 Nkanelo la. It's true. Ako na mali leyi nga kona ka YouTube vanhu va hosi. Leswi swi endliwaka lavo so vanhu vo tala va ti-YouTubers va tirhisa nkarhi wa vona na ti-equipment ta vona leswi va fanele va tirhisa na timali ta vona ka swiyimo swin'wana ku fikelela ku va kota ku nyika vanhu lava nga subscribe vukorhokeri bya ti-shows to fana na letiwani. Ni tshemba ku mic leyi nga laha ya G1 a ni tshembi ku yi xave hi channel. A hi nga tivi kumbexana mara aku va na mali ka swa ti-YouTube. Mali kona mara ka content ya Xitsonga mali ku hava. So loko ku ri ku na munhu la a nga ta sungula YouTube ka content ya Xitsonga man, a languti mhaka mali i ta va na nkingha because there's no money here. If you want to do Xitsonga, do it because you just have passion for the culture, you know, you just like the language. Mara enga swi endli hikuva I laku kuma mali because you'll be very disappointed, you'll be very stressed. So akuna mali. So ninge because of the fact that when the content ya swilo swa Vatsonga swi koxa wena n'wini nga ku endleni ka swilo swa so, like you have to pop up your own money, travel, you get equipment, lights, you know, you have to get someone ku khomela camera and then munhu nge susi ka bona mahala. If I know sometimes ungu ka xan'wa nchumu ku at least a kota ku pfuna. Mina ni pfune ngopfu hi munhu wo fana Ntwano Maraj. Even though mina Ntwano Maraj a isa mi hakelana ku va a ni khomela camera because mina loko mo cheka ti-show ta Nkanelo ta mina ta Ntwano Maraj hinkwato, I mean most of them, actually I can say all of them guys, almost all of them, yeah. Hi mina ni khoma camera liya kusikisa swo sungula, you know. So mara mina na Ntwano a yi tshame hi hakelana ku va hi pfunana hi ndlela leyo because we are brothers like this. Some people think we are friends. We are not friends, and he knows that we are not friends. I can't have a friend like him. No. Maybe it's chumta wa chavi mara mina na Ntwano ni nge pfuki ve vangana. He's not my friend. He's just my brother, you know. I buti wa mina Ntwanano. So akuna mali. Mara loko no va kuma vanhu van'wana lava fanele ku va ni khomela ti-camera. Sometimes I kuma ku loko ni ka artist ni tirhisa mali ya mina ni traveler, you know, not good but of course unexpected vele va nyika mali ya petrol because akanyingi ti-artist ta Xitsonga a va na, they are not financially equipped ku va kota ku fikelela ku pfuneta hi swilo swo fana mali na all those things. And it's not a complaint. We all know why it's like that, and unfortunately it's going to remain like that for a while unless there's a change. Yes. So loko ni vone episode leyiwani ni ve ni va touched even though I did not like some of the things. Mara leswi nga vuriwa la swo tala a ni pfumela swona. A ku va na mali la 2000 views ka channel doesn't mean 2000 rand. Kuna video loko no mpfulela la mi vona ku ri Nkanelo Wa Gingirikani nga va endle mali muni hi video ya leyi nga endla khale mi nga chava mi nga really 20 rand or 200 rand the whole time, you know, because you get paid per loko vanhu va vona ti advertisement.
and the kumaku advertisement tlanga maybe a minute or 30 seconds, kumaku vanhu vo tala va skip. Some of the ads go up to 5 minutes, you know. But at least people don't watch ads, that's what I know. They skip. So the channel cannot generate money in that way. For the past 3 years, I did the episode Nkanelo Wa Gingirikani knowing that I'm not gonna get anything in return. Yeah, I did that with that knowledge. You could it's okay, you know. Let me do these things. There's a reason. Maybe I shouldn't say it. Yeah, let me not say it because we're starting no brag, Amara. And brag, Mara. I come from a background layer in ethnographic pride, you know, ethno pride or cultural pride. That's where I come from. The kind of background. I'll just refer to it as a background. Yeah, my background is that ethnocentrism, if there's such a word. Yeah, I think it's there. You know, your pride of the culture of the people, because ethno means people, ne? Yeah, music and culture, you know, I love those kind of things. I like comparing and looking at music and culture and how they two can work together and how they've been working together for over centuries in different cultures, in different worlds. It's been like that. It's been like that. It's been like this. You know, that's when you have passion. Sometimes we have passion because we mara but it's such a pity that unfortunately, because of all the beside the negativity, because negativity unfortunately I don't think ni vulavula hi swa music wa Xitsonga ka channel ya Liwa. Yeah, I just don't know ku ri ku stuff done yini in the next life, mara as you can see in the title, I am very even the best dancer at some point or at some stage. Excuse me. I'm continue. Very the best dancer at some point must leave the stage. And I feel like maybe it's the right time for me to leave the stage. I've done my part, you know, undeniably so. No one can override that. The programs, little thing as I'm Nkanelo Wa Gingirikani, that's I'm to record and get to delete. I'm not gonna remove anything. Kuna ti video total leti nga ti teka ta music wa Xitsonga leti ni nga ta tlhela ni ti posta during the time, because tele guys, I have a lot of videos leti ni lava ku tlhela ni ti posta kwala ka channel, even though ni nge heti laha ni ta vulavula hi swilo swa music wa Xitsonga. Mara I am not leaving YouTube. A ni fambi ka YouTube, ni ta tshama ni ri kona. That's the good news about this whole thing. Mara loko mo tshuka mi vone kuna consistency ya ku va kuma ku swilo swa music wa Xitsonga nga ri swi salela ndzhaku i mhaka ku ni teke xiboho xexo on my own ku ri a ni voni swi ni yisa helo, even though swi ni yisa helo, mara in terms of the, you know, the turnaround, the recipient, I don't think it's received well in the fronts that I mentioned earlier, the nkambi, vaseketeri, na vanhu in general. So you can't have a channel yo fana DJ Brian linga va kona for more than 10 years. Yeah, struggle ku fika ka 100,000 subscribers. It means there's a problem with the people that are supposed to subscribe to that kind of thing. You can't have a channel like G1, you go struggling to reach 50k, you know. You can't have a channel of Anama Force still struggle ku fika ka 50k, and it can't record the channel. You can't have Nkanelo Mandla Gingirikani channel kumbe Nkanelo Wa Gingirikani khale ri kona, mara yi le ku hluphekeni ku va fikelela 20,000 subscribers. We are at 15.5
16,000, so 15,000, yeah, almost 16,000 subscribers ka Nkanelo Wa Gingirikani. But that is also because of the kind of content I try to infuse with English content or content leyi nga riki ka swa music wa Xitsonga necessarily. Loko ni taste hi yona swilo leswiyani ni vone ku na ti-views to tala ngopfu, ni vone na it was received well better. Loko no endla video sweswo yi vulavulaka swa outside Xitsonga music right now yi ta kuma ti-views to le henhla ku tlula loko no endla video ya yin'wana na yin'wana general yo vulavula music wa Xitsonga, unless if I speak about Mr. Post or Pain Mayengani, or if there's a beef yo karhi kumbe scandal xo karhi. And mina conscience ya mina, as much as swilo swa beef nge swi avoid, a ni tsaki loko ni endle ti-video ta ti-beef. A swi ni tsakisi, even though na tala fika ni hlekelela and all those things, mara a swi ni hlekisaka swi ni tsakisa ngopfu. Mara it looks like the only content loko ku nga ri But Majuli, But Majuli va vona hi munhu un'wana na un'wana, hambi Mxhosa, hambi Mzulu, hambi Mutswana, hambi Mlungu. The people watch But Majuli. If anyone can post a But Majuli video right now, ita famba swinene, because na algorithm ya YouTube ya va tiva But Majuli, so that is gonna go. Pain Mayengani, same thing. Mr. Post, same thing. So like, then does it mean ku ti channel leto tindlaku swa music analysis or swa music wa Xitsonga, they must always talk about Pain Mayengani, Mr. Post, you know? I'm talking about the music channels, not like channel of an G1. G1 is doing a different thing. It's a different kind of content. That one, inavan bayona, you know. Mara ka vanhu lava nga na interest ka swa music wa Xitsonga, does it mean we fanele vulavula Mr. Post na Pain Mayengani ntsena na? And mina, I try to not be driven by that, and then I pay the price, and then I'm like, okay, it's okay. Anyway, I'm not even getting anything, it's fine. But so xirilo a ku va na xirilo xikulu, a ku va xirilo, ku va xitiviso lexiwani ku ri ni nge swi koti ku yisa vukorhokeri bya ku tirhisa tala vanhu fika vulavula music wa Xitsonga, unless if whatever will have happened come music wa Xitsonga, it becomes a national or an African or an international interest, then I'll talk about it. Yes, if we can, if whatever is happening within the Xitsonga music fraternity can reach to the level of national interest or international interest, then I'll talk about it. And not because I am na nyuma vumina kumbe xani ririmi ra mina, a ku ta ku nga ri mhaka ya swona sweswi, ku ta ku ri mhaka ya ku it's a lot of work. No, I think I need to leave the stage ni siyela van'wana lavantshwa va ku nghenaku na vona va nghena va cina nyana, you know, va thawuza nyana. Nkarhi wa mina wu herile guys, khale vulavula lawani mi ta tikhomela ku va video leyi, mara hi leswi a ni ku mi byela swona ku ri Nkanelo Wa Gingirikani yi ta mahlweni yi uploada ti-video leti ti nga kona, mara ni nge heteli ni fika ni vulavula hi swa music wa Xitsonga, unless if there's a huge interest, global or national interest. Yes, nkarhi luwa wa ku va ni ta lani ta ku va ni byaka a swi herini. Those who choose to stay in the channel can stay. Lava van'wana va twaka nga ri maybe leswi ni nga ta va ni kha ni swi phakela swi swi nga ri ka interest ya vona, it's fine, they are allowed. The door is, you know, yeah. So hi leswi ni mi khomela swona haleno ka nongonoko wa hina wa Nkanelo Wa Gingirikani. Oh, it's so weird ku ri ni ya vulavula sweswo for the last time. Swi nga endleka ne? Okay, I don't know, mara right now this is how it is. It will be for the last time ni vulavula swilo leswiwa. Loko ri mina le gere yo, I can't even say it. Okay, I'm not emotional, but I'm emotional. I've been emotional, so it's fine. Loko ku ri mina Mandla le gere guys, come back with food. I just got ku swi vula swilo leswi. Kuyashisa apha ndiyacha. Okay, loko ri mina le gere Gingirikani wa ka Mashava
ni kha ni ku ekesdors ndinxaniwe ke tshwere ke lenyora I'm thirsty ni twa to ra salute mi nga titimeli